Buhari, Muslim'de daha gelet, anda munda ayetilat, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza khataba ihmarrat aynahu ve ala sautuhu ve iştedde gazabuhu. Peygamberimiz hutbaga çıkkanda iki gözü kızarıp keter ele. Önü büyük bolup, açuusu katı olup keter ele. Dedi Peygamberimiz hutbaga çıkkanda açuusu gelip dağı kıykırıp hutba etkan uçurları var ele. Kebir adamlar Peygamberimiz dese, şunday bürüşken birön elestetip alışar. Şunday aytacak Peygamberimiz jaka bir çapsan karap tura verip turgan birön aytışat da. Özleri Peygamberdi özlerinde elestetken majjuro elestetip algandağı katırak söylep koysan, siz musulman uşuntip söyleyisizbi, siz sılık bolboyisizbi, siz mintbeyisizbi de uşuntet bir adamlar. Katılık bolgan кезде Peygamber katıdağı bolor ele. Hakikat buzulup atkan jerde Peygamberimiz önün çıkarıp açıgısı gel katıdağı söyleyt ele. Peygamber açıgılangan emes, Peygamber degen sılık bolgan, Peygamber degen mınday bolgan deyt. Sen Peygamberin hiç nersesini bilbeysin, anan söyleysin. Ötkönde 30'ga çıkkanга чейин eri tandap жүрген kızlar açığın gelse, astagfirullah, çuvağa acı kattığı söyleyip, Moldeke degen çarçap kalıptır, pensiyaga çıkpayбы, nege kıykırıp söyleyip, deyip. Senin kılıp atkan için kıykırıp söylегенден milyonu zaman bulup atpayбы. Dağı ertendayсын dep, oşoga kattıurak erge tiybe жүрген, soyku olup жүргендерге şunu aytıp atsaң, çuvağa acı kattığı aytıp atat. Bular eneler deyip. Eneden 2 yıl aylanıp ket. Ene degen үйde bala tarbiyalap olturat. Ene barыбыздын başыбызda, enelerin taman astında jannat. Sen sana göğösü çanıp, sen günümdük kızıkçılığın azgırılıp, köçöde basıp жүрөsүn. Ana sana kattуу aytmak tapar köçüğüne birtip kamap koyuş gerek. Uşuntip söylesöň, kattуу söyleyt. Şunday deyt. Al sen düşüngen İslam. Sana düşmanlar seni düşündürüp, göndürgen oşonday. Kaçan bolsa jırtık kaloşto, Eптеп масыгалаш кийген, эң акыркы размердеги кытайский чапан кийген адамды молдо деп түшүндүрүшөт. Мусулман десе, тупойду түшүнүшөт. Мусулман жакшыраак машина минип калган болсо, бой көтөрүп кетти деп айтат. Мусулман сөзсүз түрдө намаз стройкада жашаш керек деп түшүнөт. Элиткага жашап калсаң, мусулмандар көп кетти деп ушинтип сүйлөйт. Musulman daima ikinci sort bolup жүрүшкөн деп түшүндүрүп калышкан. Ошентип көрсөткөн, басмачы деп көрсөткөн бизге келген ошол басмачы. Эң жамандар молдолор деп көрсөтүп беришкен. Акмактар ушулар деп айтып берген. Мусулман ушундай түшүнөт, жака бир чапсан кете бере турган бир акмак адам деп түшүндүрүп коюшкан. Андай эмес. Жемеңи жедирбе. Мусулман бардыгына үлгү боло турган болуш керек. Эгерде сага сүйлөп мындай десең, жок деп туура жооп айта турган болсоң, чочуп кетет. Мусулмандар да ушинтеби дейт. Musulmanlar sana yaşaganды үйрөтөt. Musulmanın ayağı joluk salganda tың bolup, jemin jedirbe koysa, joluk sal çakçın dep süyleyt deyt. Sen süylesöň bolat, bu süylese bolboybu. Sen жүргөн жolda bul жүрse bolboybu. Musulman tüzügörek restoranga okat jep kalgan bolsa, musulmanlar jep atышат deyt. Gerek bolsa jakşıraak kiyim menen, jakşıraak iştamды musulmandarga ıra көрбөй turganды жүрөгүнө сиңдирип койгон бул акмактар. Bu tezkeri düşün.